Kuleke endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka. Njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Ukufunda kwethu nayo. Amen. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu umfundisi. Ngiyabingelela umama umfundisi, ngiyabingelela obaba omama, ukhulu lapha osisi nobhuti nabantwana abancane egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Igama lami ke Anele, ngiyamthanda uKristu isizwe impilo yami. Wayikhulula ekubhujisweni. Amen. Sizwe kafushane ezweni likaNkulunkulu bazalwane, anginaso isikhathi esiningi kodwa ngizoba mfishane. Amen. Ngibingelele noSiphiwe lapha ngiyabonga. uSiphiwe usehlalile kwi-keyboard. Ngiyayishumayela kamnandi mangishumayela noSiphiwe. Alibonge igama likaJesu. Now lithizwe lenkosi ke bhuti uThobani usifundele ngoverse 1 chapter 11. Singene bazalwane esihlokweni sanamhlanje useshilo umfundisi sithi Nkosi sifundise ukuthandaza. Verse number 1. Chapter 11. Ekhuleke endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka. Njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Now kunama topic bazalwane ezwini likaNkulunkulu esiwafundisayo. Number 1 because akhona. Ebese number 2 because abazalwane they go through them. Number 3 because umthwalo wethu ukuthi sifundise abazalwane. Hallelujah. Kodwa kunama topic esikujabulelayo Thobani ukuthi ngizofundisa ngayo. Le ngiyayithanda enhlizweni yami bazalwane, it is dear and near to my heart, itopic yokuthandaza. Now last funda khona sithola uJesu number 1 lithi izwi wayekhuleka. Akabonga uNkulunkulu, wakhuleka babumfundisi waqeda. Lithe ivesi mangabe qeda wasekweza abafundi. Mabeza kuyena ke abafundi bafike bathi Jesu nathi lento yenza imnandi. Yinhle masibuka iyasichaza, masibuka siyafuna ukuyazi, masibuka siyafuna ukwazi ukuyenza. Lithizwe lenkosi base bathi sifundise. Uma ngabe eqhubeka ivesi lithi njengoba uJohane naye abafundi bakhe bafundisa. Abafundi into yokukhuleka baqala ukuyibona kuJesu. Bake bayibona la kubafundi baJohane, ngiyacabanga base bababuza ukuthi nifundiswe ubalento. Base babatshela ukuthi hayi sifundiswe uJohane. Sebebuyela kuJesu basibambeka noJesu uyayenza lento. Mase bembuza bathi Jesu ke sicela usifundise ngoba siyayithanda kodwa sikwazi ukuyenza. Ukuthandaza kuyafundwa. Ukuthandazwa kuyafundwa, akekho umuntu okwazi ukuvuka esekwazi ukuthandaza. Ingakho abafundi beya kuJesu bethi Jesu asikwazi kodwa kona cha siyakuthanda futhi kuhle sikubonile kubafundi bakaJohane, sakubona nakuwena ukwenza ngoba lithizwe lenkosi immediately eqeda uJesu ukuthandaza beza kuye bathi lento kade uyenza sifundise yona. Ukuthandaza akekho umuntu ovuke sekwazi, siyakufunda. Sikufundiswa ubani na? Uthi uJesu mayihamba enkulumeni yakhe uvalelisa ukhona umoya ongcwele engizosubstitute naye, engizothi mangikubaba yena bekini uyo ozonifundisa. Uthi ke uJesu uzonifundisa lokhu eningakwazi ebese nikhumbuza lokhu mina ebengimtsheleni. Na uJesu mangabe ekhuluma lento uke wabafundisa abafundi. Ngoba emavesini aqhubekayo siyeza ukuthi uyabafundisa, esicelweni sabo uyabafundisa. Na uma ngabe bafundisa uyazi ukuthi bazokhohlwa. Uthi kodwa ngizonicelela kubaba helper ozonikhumbuza. Lokho engifundise kona ebese yanifundisa nalokho mina engingafinyelelanga ukunifundisa kona.
ukuthandazwa siyakufunda. Siyakufunda ukuthandaza bazalwane because number 1 uJesu esimlandelayo sizama wakwenza. Asikwazi ukumlandela sihambe ezinyathelweni zakhe bhuti Elias ebese singayenzi into ayenzayo. Sikwenza ukuthandaza ngoba uJesu naye engumqalisi engumphelelisi wokukholwa kwethu okunguye simu-imitateayo in our journey of faith naye wakwenza ukuthandaza. So mangabe sithandaza bazalwane sithandaza nje because Jesus first did it. Asikwazi ke thina singabalandeli bakhe singayenzi into ayenzayo. Jesus being God ukwenza ukuthandaza esenyameni nathi sikwenza ukuthandaza sisenyameni. Ukuthandaza kaJesu kwakuhluka mamphakathi kunezikhathi la uJesu ayeshayo 3 minutes khona bemthandazo athi uNkulunkulu ngishiyelani. Umthandazo uJesu loyo ayoyisa kuBaba ephenduka isono ethatha ubuhlungu bethu ephenduka imvu yomhlatshelo uNkulunkulu ebuhlabela emunikela uthi uNkulunkulu ngishiyelani. Umthandazo ka2 seconds uNkulunkulu wami ungishiyelani. Kodwa lithi verse kukhona la khona uJesu akahamba ubusuku bonke wayothandaza. Lithi futhi verse kukhona phela la ahlala khona imini yonke ethandaza. Ngoba umthandazo babufundisi singawenza inyanga yonke if not a whole year sifundisa ngawo. Ukhona ukuthandaza ukubonga. La khona sizwa khona athi uDavid embonge umphefumulo wami uNkulunkulu ngubonga ungakhohlwa izinto ezinhle azenzile mbonge nalokho okuhla kwenza ubonga ukuthi uthethelele izono bonga ukuthi ulapha izifo bonga ukuthi uyakunikeza isibusiso. Lithi lenkosi abantwana bakwaIsrael babembonga njalo indaba yokubonga singayifundisa isonto lonke mamhlobo. Khona umthandazo wokucela elithizwi lenkosi kunabantu in the Old Testament to the New Testament ababeyicelela nje kuNkulunkulu. Hana beyaNkulunkulu siyacela. Abraham beyaNkulunkulu siyacela. Esther beyaNkulunkulu siyacela. We can teach about that. Kodwa ngiyakwazi ukufundisa ngeinhlobo zokuthandaza singakakufundisi ukuthandaza uqobo lakho. Hallelujah. Uthoba ngicela ungifundele incwadi ngokuka Mark chapter 1 alibonga igama lika Jesu umfundele uverse 35 wakhona umfundele iverse elilodwa verse 35 wakhona alibonga igama lika Jesu ebese lungelo uyangivulela lapha ya incwadi ngokuka Luka chapter 6 sisheshise isikhathi sethu asikho bazalwane sizofunda verse number 35. Incwadi ngokaMark chapter 1 verse 35. Ekuseni kusemnyama kakhulu wavuka waphuma waya endaweni eyihlane wakhuleka khona. Lithi lenkosi la uJesu wakade lilethwe umkhwekazi kaPeter egule phethe umkhuhlane. Lithi lenkosi ke lungelo ngifundela uverse number 12 lapha yana lithi lenkosi mangabe bebaletha uJesu uyamsindisa kumkhuhlane awuphethe. After that lithi lenkosi kwalenqwaba yabantu uJesu wabaphulukise emadibonini wabasiza ezifweni ebayiphethe kodwa lithi lenkosi kuthe nje sesekuhlo wahamba uJesu wavuka ekuseni nakusasa waya endaweni esecluded wayothandaza usuku lonke. Kusukela ekuseni lithi izwi lenkosi athakusa wayothandaza uJesu from morning till evening ethandaza uJesu. Ekuseni kuze kube ntambama uJesu engagoduki engayikodla emile endaweni ethandaza. Ngifundele lungelo verse number 12 wakhona. Incwadi kaLuka chapter number 6 verse 12. Kwathi ngalezo zinsuku waphuma waya entabeni ukuyokhuleka. Wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu. Futhi uJesu wayeya kothandaza. Uma ngabe senza ama whole night prayer, cebo asizithathe nje kokwethu. Lithi izwi lenkosi uJesu waya entabeni wahlala ubusuku bonke ethandaza.
engenzi lutho ethandaza lithi izwi lenkosi kwabo ubusuku bonke masithi whole night prayer bazalwane sisuke singanenzisi into esizicabangela thina noma into ukuthi sizochitha isikhathi senu magrade kodwa suke sihambe ezinyathelweni zaye lo mqalisi wokholo lethu zaye lo osimlandelayo na uma sithandaza ke bazalwane ngizosho into ezimbalwa ziningi nezwe kodwa ngizosho izinto ezimbalwa because of time esizenzayo ukufunda ukuthandaza. Number 1 uma ngabe sifunda ukuthandaza siyazi ukuthi sithandaza kuNkulunkulu kuye yedwa lithi izwi lenkosi phela umhlaba ngowakhe ukugcwala kwawo nabantu abakhile kuwo bangabakhe so ngeke siye komunye umuntu asikwazi ukuthandaza kuba umfundisi because uba umfundisi naye kusamela kuNkulunkulu so we rather siye ngqo kuNkulunkulu ngoba lithi izwi lenkosi sivuleliwe indlela yokuthi siziyele thina kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngabe sithandaza number 1 sithandaza kubani kuNkulunkulu. Why uNkulunkulu? Because he is our father. Wena abafundi sebeshilo ukuthi Jesu sifundise uJesu siyabafundisa ukuthandaza ngicela ungifundele Thobani Matthew 6 verse 9 wakhona ukuthi uJesu mayeqale efundisa abafundi ukuthandaza ubafundisa ukuthi abathini. Matthew chapter 6 verse 9. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi Baba wethu osezulwini maligcweliswe igama lakho. uJesu mangabe niuqala nje umthandazo angithani kwazi bafunda ukuthandaza nansi into ekumele uyenza uma niqala umthandazo nuyisa kubani niuyisa kuNkulunkulu nithini nithi Baba wethu. Hallelujah. Ngoba asikwazi ukucela komunye umuntu asikwazi ukuya komunye umuntu ebekhona uNkulunkulu wezwe lonke ebekhona uNkulunkulu womhlaba ebekhona uNkulunkulu elithizwe konke kwavela ngaye ngale kwakhe akukho khona uyu uNkulunkulu esicela kuye izinto zonke uthi uJesu uma ngabe nifuna ukuthandaza bafundi nizothi Baba wethu osezulwini nibomgrab attention yakhe nimbize ngisho ngabe kuthiwa akalinakile kodwa bangabi ngani sikubiza umzali thi baba na uyaqalaza ukuthi ngabe kwenzakalani enganeni yakho. uJesu yisho lento ngoba ufuna abafundi bangayi kuNkulunkulu njenge stranger kodwa baye kuNkulunkulu bazi ukuthi uNkulunkulu usihlengile usithengile usisondezile eduzane naye wasakhela ubudlelwane ukuze masikhuluma naye akhulume nathi sizwane. Uthi nikothi Baba wethu osezulwini unikeza abafundi umzali unikeza abafundi igayideli abazophephela kuyo abazongayi kuyo ngoba nakho bethi ngoba inkosi nje isiphethe siyakuyona kodwa baye kuye ngethemba lokuthi ubaba lo muntu mangicela nje kubaba ngizoyithola into baba ngicela ukuthi uthi uJesu uma ekhuluma umpostoli Paul kuma Romans uthi senikeziwe ispirit of crying Abba Father. When we cry Abba Father asisasho nje ukuthi ubaba sithi ubaba uNkulunkulu. In that level we are in that relationship yokuthi uNkulunkulu is not just a God but he is a father. Lithi izwi lenkosi lungelo ngifundele Galatians 4 verse 6